Duh, sadar. Aya target ini orang operasi. Tuh, operasi naon, Bos? Sirit. Kadang itu tinggal itu kuncina nogel. Oh, kunci panto, Bos. Siapa masa dulu terang ngerti. Cek urangnya naon operasi tuh. Motor itu kuncina nogel gitu. Mending babari. Pokoknya mah urang ini kayak tulungan berartinya. Kumaha sikat. Ku hitungan itu. Awas untuk ecil sih sadul. Tinggal itu. Boga bos teh lupa-lupa si bos mah. Kita nyikat motor batu. Yang kudu neangan kamana ya sikatna. Ah, gini dia sikatna. Udah dipanggil cai pun orang sikat lah. Sadul, sirit. Mana kalau disikat? Maksud aing teh cokot motorna. Astagfirullah, balik. Eta si Aman keur naon nyikatan motor abdi mah? Hah? Duka teteh saur obos teh. Itu cenah aya motor, kuncina nogel pangikatkeun saur obos. Duka ada abdi mah di piwarang hukul demi Allah. Hah, sia obos saha? Mane mah rek maling